Raspolaganje obradivim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Srpske regulisano je zakonskim i podzakonskim aktima. Tih akata moraju se pridržavati organi lokalnih zajednica nadležni za davanje pod zakup toga zemljišta zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima. Poslednjih godinu dana zaposleni u Odsjeku za razvoj poljoprivrede u gradskoj upravi Prijedor uz angažovanje spoljnih saradnika geodetske struke obilazili su teren i radili na identifikaciji parcela koje su obuhvaćene ovom zakonskom regulativom, rekla je Tatjana Marić, šef pomenutog Odsjeka. Izradom samog elaborata i fotodokumentacije i formiranje baze podataka smo uspjeli doći do neke površine malo manje od 700 hektara na kojoj bi se mogla obavljati poljoprivredna proizvodnja. Ovo su još uvijek nepotpuni podaci, upozorila je Marićeva. Naime, prije 7 godina sa 2 privredna subjekta na području Prijedora sklopljeni su ugovori o davanju u koncesiju oko 260 hektara zemljišta. U međuvremenu je sa jednim od njih raskinut koncesioni ugovor, tako da će i to zemljište biti stavljeno na raspolaganje. Pored toga, potrebno je da se okončaju još neke aktivnosti, rekla je Marićeva. Nakon svih razgovora sa proizvođačima, sa kolegama iz resornog ministarstva i usklađivanja sve dokumentacije, nadam se da ćemo ovaj proces u toku ove 2017. godine privesti kraju s tim što bi neke prve javne aktivnosti, znači pokretanje javnog poziva i ulazak u kompletnu proceduru, moglo da se obave najranije u martu mjesecu. Period zakupa poljoprivrednog zemljišta je definisan zakonskim i podzakonskim aktima i zavisi od vrste proizvodnje, a može biti od 12 do 25 godina. U javnom pozivu za davanje pod zakup poljoprivrednog zemljišta uz raspoložive površine biće objavljeni i kriteriji po kojima će se ono dodjeljivati zainteresovanim poljoprivrednicima.